kan hriat theuh angin ramchung hun hrang-hranga Lok Sabha general election nei chhun zawm mek zel ani a Mizoram in Lok Sabha seat khat kan nei ve chu vote thlak tho khatna April ni som pakua a in thlan zo nga lani to la in ramchung hun dang hrang-hranga vote thlak tho ni na le adot le zel te nei chhun zawm chho zel alani a tho nu nung ber tho sari na phei chu June ni khata nei chau tur alani kumsom chung la India Prime Minister nita tuna po ni chhun zawm zel latum BJP chakna hnar ber pakhat Prime Minister Modi hian ramchung le pon hun hrang-hranga azinna te India chu khovela mipui ro rel na ram mipui nan ai o an thlan chua te ro rel na ram democracy ram ro pui ber le lian ber ani thu asoi war hle thina India chu democracy nu mother of democracy ti te in ti thei takin asoi hial thin ma se chu tiang ani mek lai chuan khovela democracy ram lian ber chunga democracy ban pui ber te zinga pakhat democracy lungphum poimo ber mipui nan ai o tu tur an thlan na le akai hnoi vela thil thleng then khatero democracy rama thleng atana in me lo tak tak hriat tur le hmu tur aom chhota zut maya chungte chuan ram mipui te ngai tu ati thui chang atam ta hle soito thin angin tun Lok Sabha general election nei meka po election schedule puan fel ani a model code of conduct man ani vekto nuwa national party pakhat ho tu pa chief minister ni bok Arvind Kejriwal azela da lu ani te hian ramchung mai ba ka rampon hun sang thlengin ngai ven na lo in soi neu ati tam em a mother of democracy a thil thleng atana moi lo tak le in me lo tak ni in alang Eptu party sang in BJP le Prime Minister Narendra Modi chu democracy pong suala mani thu nei na mang suala le lal thu thleng lo chhun zom zel theina na ti hre eng ma nei lo mimal pakhat ro rel na a India kalpui tuma an pu meka chu pu na chu Eptu party hruai tu te mai ni lovin mi puinol puitan po ani thei mai takang a ti thei turin a om fowa chu tiang ani na chan tun hnaya ramchunga in thlan kai hnoya thil thleng then khat kan tar langang tun Lok Sabha general election nei meka hian Prime Minister Modi le Union Home Minister Amit Shah te chor chuana state kumsom thum chuang lai BJP in ro an rel mek na Gujarat state a Lok Sabha seat somni paruka vote thlak tho thum na mei ni sari hian arwala vote thlak tur ani a seat somni paruk oma BJP chuan an mani pualin candidate anda kim veka chuti la in eptu tang rual India block lam atangin Congress in seat somni pali a candidate da in Aam Aadmi Party in seat ni a candidate anda ve thung ma se party sang candidate ten nomination an thelu fel vek nu in Surat biala Congress candidate Nilesh Kumbhani a nomination chu district election officer district collector nibokin pomsak lovin ahnol sak chan hi Congress candidate Nilesh Kumbhani a propose tu mi pathum ten Nilesh an propose tak lo thu le mingpo an sign lo thu district election officer hna zia ka han thelu wangani Zutia Eptu candidate Lianber India block IO2 Congress candidate nomination pomsak ani lo tak nu chuan party te naw dang le independent candidate dang te po in an nomination an lakirin anin hnuk dok le taveka chutiang ani ta ka chuan in thlan ma havin BJP candidate Mukesh Dalala tlinga puan ani zuita ani Congress candidate Nilesh Kumbhani hriat puitu le rottu a proposer pathum te hi anlaina hnai le ami hriat chian sa em te vekan ni a chung mi ten nomination form a mingan sign lo thu election officer hna an thlena election officer in an nomination a hnol sak hi Thil thleng maktaka tlinga ahma atanga han lo tumlok to ni hialin arin om Nilesa nomination no lani ta ka chuan ama lo midang engemo pal thula ama thak tu tura party in an hual lok Surat Patsalan nomination na file vele a ma se chu po chu angai te thovin proposer te hian ming an sign fellow ti a nol sak ani vele bok
chutiang ania party dang sang candidate le India candidate te po in an hming an hnu do tak vek hnu chuan rang takin April ni som hni pahnia Surat District Collector District Election Officer ni bok Saura Pargian manhmo takin BJP candidate Mukesh Dalal chu election certificate in thlan nei zo a vote po chiar vek ani hnu a atling te hnen an hlan thin certificate hlanin vote thak hun thlen ma havin atling ani ti officialin apuang ngal he thil thleng hian ram chung politics chanchin thara mun na luain abikin eptu te phei chuan an hel hle a Surata Congress candidate le party dang candidate zong te hi BJP te thlem na le vo na awanga in hnuk dok nia an nga ya BJP lamero in eptu te pu na chu enga vak ma an ngai sak lo chutia Surat thil thlengin chanchin thara lua soi a lo em lai chuan in thlan pui tho li na mai ni som pathum a vote thak na tur Madhya Pradesh state a Indore-a po nomination thelu fel vek ani hnu in Congress party candidate Akshay Kantibaman Congress chuasanin BJP ya in pe a Congress in candidate an nei theile talo ani Congress party thu nei tu te hian Indore-a an party mi pui te chu in thlan ni a nota vote theu turin an cha a mase BJP candidate bok atling non le tura ngai ani heng thil te hi khovela democracy ram lian ber le ropui ber ti a hriat lar thin Prime Minister Phei chuan democracy nu mother of democracy ti hiala in chuang taka alo soi thin ram India rama thil thleng tun Lok Sabha in thlan pui lai nge ya thil thleng ve an ni a heng lo po hi democracy diktak ne na in mil lo le in me lo thil thleng dang tam tak soi tur a om treva chung thil te wang chuan ep tu party leader ten Prime Minister Modi hi democracy nu mother of democracy nilovin democracy thattu murder of democracy ani jok ti te in an pu hial thin mase chu tianga pu na sang ka ra po chuan Prime Minister Modi le an party BJP hian India rama sa kholian ber Hindu sa khua le an party politics chu an kai kop tlata lal chhun zom zel po tumin na satakin ma an la chhun zom mopa party dang shwai tu te pu na po enga ma ngai lovin le ram mi pui te mit mei po an veng lovem ni ti hial thei tur khopa an kal for chang atam hle thu nei na chan chhun zom zel tu an tum ru ema wangin tun in thlan pui nei meka Surat le Indore an chet dana po hian in thiam lo na engma an nein harin om lova mundang sang po maktak taka an chet fo arin om jok Lok Sabha in thlan le State Legislative Assembly in thlan te ni mai lovin khopui sarkar municipal corporation in thana te po maktak tak le om lo tak taka an chet chang atam maya mani maya Chandigarh Municipal Corporation mayor thlan na neya an chet dan le democracy an palzu ta wanga Supreme Court hialaron enroll dan chanchin te po video danga clear ho le kan tumanga tunata ne ro chuan heti chin hinile report se next video in mule theu kan tum don ya chumi ma chu mang tha le ri vek photule